imaynalla kunandia risasuygi, imaynata sayarikuygi kusisqachu o tal vez mana allin yuyaychayniyuq sayarispa kaygi. Kunandia noqanchik kay pachakuspa kasun Señor ninchikpi ñawirispa qillqasqanta. Cuentay munaygi imaynata noqanchik a veces sayarispa kanchik, mana allinta riwawanqa nispa piensanchik, chantapis declaranchik ajinata. Imapaq lluqsisaq noqa trabajaq, si mana noqa tarikunichu trabajuta. Seguro mana pagawanqankuchu, seguro kay pasawanqa watejmanta, chayrayku mejor mana chayta ruwasaqchu nispa. Kikinta pasaspa karqa kay apóstol Pablota, payqa creerqa mana allinta rinanta tukuy viajesninpi. Chaypaqtaq kunan kicharinachik kay libro de Hechos capítulo 20 versículo 22 y 23 niwanchik kayta. Kunantaq Santu Espirituta kasuspa purisqani Jerusalenman, mana yachaspa hanqaypi imata noqata pasawaspa kanqa. Kayllata yachani sapa llaqtapi Santu Espiritu willawan karcelman yaykunayta ñak'arinayta sapa día. Espíritu Santo declaraspa karqa apóstol Pabloman imaynatachus payta rinanta. Chayrayku payqa ñak'arinan karqa karcelman yaykunan karqa. Llakikuq apóstol Pablo chayrayku chayta yuyaychaspalla purikuq karqa. Pero chantapis Señor ninchikwan payqa tarinakuspa karqa. Versículo 24 willawanchik imaynata pay declararqa kayta. Noqa kani Señorniypaq wawan, kawsayniyqa makinpi kasan, imarayku noqa llakikunay kasan, imachus pasawanqa ñawpapiqa. Chayrayku noqa ñawpaqman rinay tiyan, noqa llank'arinay tiyan apaspa Diospaq evangeliunta. Imapis pasawachun, pero kawsayniyqa Diospaq makinpi nispa. Ajinata kunandia piensana tiyan munasqa kuyamasi. Allinta yuyaychaspaqa allinta kawsasun. Ama qonqaychu kunandia Señor ninchikman entregakuyta. Chay deseoy, chay oracionni qankunapaq. Bendiciones.